Yeah, me dogi mwe kishandi Sumba shenga Amudo kuru kod mamakeri kod Yesu Kristo. Amen. Ana ngwecha munyarango Yesu tika otipa baba. 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 Angwecha bonge Father Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge maule Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge pastor Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge reverend Munyarango Yesu tika otipa baba. Yotito mawitito titiko dimeni Yesu bino loyal wen Yokoyo mawikwayo kwaiko dimeni Yesu bino turulwen Jutu mawituje kwaiko dimeni Yesu bino loyal wen Jutu mawituje kwaiko dimeni Yesu bino loyal wen Ana ngwecha munyarango Yesu tika otipa baba. 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 haha Joboda wala Tiki da aisa farja ko tel ki do sala bara pena Kanchiel ko uwor kilate kod mini ot pere iloni nyafono Grace Merkiti Kenya Naku kwa matek kadi ka do safar kadi ki do fudulu mshiri makwa gimini adung kwa gimini kishandi. Amen. Angweche bonge Father Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge maule Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge pastor Munyarango Yesu tika otipa baba. Akido bonge reverend Munyarango Yesu tika otipa baba. Ana ngwecha 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 munyarango Yesu tika otipa baba. Iwash 256 Me dogi mwe kishandi Sumba shenga Amudo kuru kod mamakeri kod Yesu Kristo. Amen.